for any adofo mema obibia akwaba ede about too much GHS so Ghana wahala dwumadie ena ebre aso se ene de yedin ebebe sum na ene de yi abaye bi achese Ghana fo dodo na ehwe no social media achese wo gentrane ewo ehonum eye Treacy Boakye na yesi eni bria enso janka ebehu sa abaye yi nani abriye papa ewo mu se entesukoko ewo bienum nanso ye nyina ye jan edit fita nanso ne de abaye anom ehu behia se wo bete eye no kokko ede akira mansan ama wo mahunu se nani abre eninti waba abonten ede eye video bi aba chese circulate ewo social media na ebusuan ansa na ede video no ebetwom no ye bebora ensem no emu ni akwakọ hu di nti a amasa video we aba abonten ye nuaba Kumawood actress ye Treacy Boakye abaye mamunim no owo ye enche ye bia owo ye enche ye bia na ye expose sa ekoso ewa asofo yi entem na eno ena chese yabobo nkrofo di obi aba na yeboni di bia na oba na se enkrofo no wo mada na ye de omu enfonya aba beto ho ne no ena ye nipa na asofo a edru ne so ye ka ne ho nsem a onu mpo no no nipa ba ko pe ne ho nsem ba ye de ye mampanyi dada ebebe bata no ebiem ye de celebrities ababata no prophet Nigel na asofo inu ho nsensem bebre ena aba na mobeka ya honorable Kennedy Agyapong edi etu edwa ese celebrities ni bi wo honoma papa e wode wo machi aka efom na ebiemu enso ba ko bi die wonam se wono ni sugar daddy ene wo nti wa baba be pana chow se enye den anyesa oboni dia ebema na nima guase anasa ebema ebia ni relationship no bisi basa se sugar daddy no na ehwe na ye ni bibia nto mpese ni din ebeba abonten papa bi kan ye na nka no ano ye nim sa asem akwa da na do kokotena the decisions so no na just work kan ensem no ebi na no enna yenu abia ni din ede na Reagan wo call abrante ni din ene Sammy Felix YouTube page bra wo mo etwetwe nkomo no wo bo edin say and it is alleged and I said Treacy Boakye eka enkrofo a prophet Nigel ene wo mada it is alleged and Treacy Boakye obi a prophet Nigel was shifting the pants na wasaka it is alleged Treacy Boakye was one enkrofo say won konkopa Kennedy Agyapong achew emfa emano wono ho asem ena na honorable Kennedy Agyapong eka ni nyina nso so ka wi a it is alleged na in some way ababeto abonten no ena abaye yisi somwe aden da bia na mo ka me ho asem sa na ngege edim besi wotama na menyim wotwa me ada pa ma ka kete ka menyinse krampo no anka asai ede ba asem a dane Ghana for da bia na mo so mo no na sense nipa na celebrity oye obi a wo the limelight asintu no na mo de na ye twia pia na mo de no etwi mo se ene somwe ene ye nu abayi tam ne phone edisi nanim ignore ne ba wawo no ne fresh baby akwada wawo na cheta akwada no won sheda enyini ye bia akwada yisu ka twe breastfeeding no crampo no Treacy eyi nani ede ema abaya no ekoko gina ho no gina ne phone nanim any allegations no it is alleged say prophet Nigel edwemu no crampo de no do se enfan to nchen na adan se wadwemu a na na himfie ho no ada ye obianum eke no kwampo de anken ha no na chese ho afa no Ghana fo ya kase na chese asem no waje atuma anu no because o se ho no afa no enha wo de a ene na chese wo mo eje atuma no sana Ghana fo ekan obi ya na wo sa echire mu esehwe mo sorry a ene wono asoma wobi amana kwakwakopa honorable Kennedy Agyapong achew wasoma NDC fo bi wono onya de se waye sa bi da na adan anyambia wobi yire no Treacy asama wo kan wo se adan anyambia obi yire no obi yire ana like obi yire ana obi girlfriend obi den onya obi ahwe ento otimi living a life said your pem ena anyambia nso na himfie ho no baabi a be ma edi ne tadua be hye no no enye wonum
enti no de ode ne life be ye de emfa wo bia eho se eye wo bi ne beda na ne ho be sane no ne ho beba na eba betimi afiri maba de ene ne bone ewo mu ene sen because obia ento ne so bo wo bi entua ne bride price obia enko ne busuafo ho enko tu ni tirinsa ana wonye obi eyi ono ankasa ne de ono ankasa no honam enti sa prophet Nigel gezi wadwamo se wondwamo se waye den yo se wonya den yo eno de emfa obia eho na saa eye na Regan no ne nsam ode ababetu edwa no eno ene hye no na ye na bufuo ene ye na hye ne tan eno nti waye na gye so obeba bonten na waba be kasa na ke allegations se wone eye prophet Nigel gezi adanko ade anke no krampo de ankanya de se obeba abonten na nemum de na Regan kokko gina eye Sammy Felix ne YouTube page so ekeka sansem hunu no ena it is alleged ena abaya na eye wona bo Canada Japan eka ne ho asem no eye Treacy and allegations are ever for prophet Nigel so waru obi no Treacy wache no and a she no bufuo and no tiwaba bontin ama ne ba esu krampo no woja no se akwada no ensu na wonye ni video emfa mbra bontin na Ghana fo ehun se sensem hunu no so ma fo fofra ma wo mo emfa na fiche na ebusuafo mo ma yenko ne nkonko hwe video na Treacy wache na ni abria wo kasa ebopo ne boso ma Ghana fo ehunu se wonom de ekoso no mpo de anka ndwamu no nko ade anka no de nko wonfa ho nemum se wo kan ene wa ma obi kwa pacho ne ho nko ne ba no eno ene ye ne ya moma nkotie ensem ye ba ye de nkomodidie no asato aso me pacho wa okoye Sammy Flex interview okọ Sammy Flex show so a okokeka wonsem no a wo bo me din say is alleged say prophet Nigel Gezi and girlfriends Treacy Boakye. I don't even care about that side. But for you to say mema suma say yanko pacho because say you be bomi din keke account say prophet Nigel Gezi girlfriend or whatever no. Please stop it. Mempesa no. Why would you mention my name and say something I know nothing about? What is the meaning of masma obi say onkonko po obi acha say ne girlfriend me na me can obi list what's the meaning of that? Miss ma obi wey me boni amaye say obi ni me adai no e boni say me ko free obi pa acha say mo obi momidi. I haven't called anybody to apologize to anybody. Me free obi aso on free no book in Agyapong empa na chow. What have I done? Na okotena Sammy ba flex show ni so na okotena so bomidi say wugu mani ma say na say den. Na wo kotena show no so abomidi se wo gu mani ma ase na ase den obi ni miada and so what obi yire ne me wo kotena on it is her leg and a Treacy Boakye kan wenti den me must men this for penny for so mo nkopa onu aboke de ya kon cha me se Nigel Gezi ni miada me kunipa impose one miada ampa. Why would I go and apologize? I don't mention my name. Am I somebody's wife? And you will be hiring me. And you will be hiring me. And don't think you are disgracing me. Don't think you are disgracing me. What sort of nonsense is that? I want to know Bobby Dina who go be any massy. Want to know Bobby Dina who go be any massy. Say Treacy Boakye come home. Why don't you pay post me bank a page so can pass yourself? What sort of nonsense is that? For what? And this is for what? Yes, it will be girlfriend. Ebembe sofono. It is hard here. Treacy Boakye come hey. Nyame betua wo ka papa wati asem na wo ka no asem na wo nim ho hwe na wo ka no nyame betua wo ka wati asem na me ka cho no mo na mo ma nipa bo gubodua rof no me ni nada me ka eye wanum oye ne me aden obi girlfriend ben obi enti no me na makoka enti Nigel Gezi girl ne me is alleged enti say yes sis na yes Treacy Boakye mpana ni obi enti Treacy Boakye na akokeka nsensem no. What stupid thing is that? Oni miada entidien efa wo ho ben me masoma say ye pacho. I haven't sent anybody to go apologize to anybody because me nku nipa e dey na maye so obi edi wo ma ho aba na ho aba wo no me ko pacho wo ho for what mon ka de munim na mo man ni mu fi asem ka de wunim na man ni fi asem. Don't bring your stupidity to ena ye nuaba no wode ne nsem no egu apono so we de mo amaso mu amatibi mo hunu se de ensem no esi ekoye fa otimi usade na hia baya no
say yetimi aba abonte abeka saa ensem we nyina e de afa no ho ye beka saa nyoma we nyina e de akire na no na Ghana fo bi no mutie eye audio yi ana say o mo hwe video yi ewie ye na one more enso jump into conclusion analyze ensem no ewie ye e no mo so do o madwenkire ebeto eye comment section say eye ye ba ne ye bebesi nkonya ye nkenkan emfa ema wom ye nua ye Treacy e dia wode e ba ye osi so you are confirming that your pants was removed by Prophet Nigel. Oh, you are not ashamed of yourself. I say, hey, that is they say the all about thing. Wo confirm me am Ghana for whom say eya software na Prophet Nigel was shifted o pants edwem no ntisi wo ba bonti abeka sa asem na enye wani gu ye nua bi nso e dia wode e ba ye osem. Oh my dear, how can you say your edene de some amuni mo na himfi on ba nya de semebo or say how can you say that your place is not someone's mouth? Oh please, don't say that, because your children will very soon grow and to see such a video and it will be so pathetic. Please don't do that again. And also so Eddie say eba ne send at me kasa wa himfie e obi anum enti say ye dwam a e for mo ben there be say no pan de menka because o ma wa wo mo say abaye ya wa wo ni brand ni po de wanyini abaye ya wa wo ni ya encho no so ba benyini wo betiti nsem we ya then na wo bedwen e de afa ho ti sa asem na wo kan ye no pa de nkebe ya Treacy efa ema wom ye nua bi ode eba ye Kingslotin. So is that the reason why you abandoned your new baby when she was crying for breast milk? Oh, you are too much. Also so ede no say enti we hunti asema wo bebe kan ye de wo pese wo kan ti na wo ba ensu wo ja akwada no wo honom eba ye se wo ba be ye video magana fo nyina ate ada bi we de enye kra ye nua ye Joyce ede awode eba ye ose Nana Regan. Now you've gotten what you want, right? Are you okay? Or no so wo busa abrante no kotena Sammy Felix YouTube page or no make can answer no say wanya dia wakoma epe wakoma atoyem say dia wo hwehwe no wonsa aka edi awiem ye nua Treacy edode eba say Treacy, you shouldn't have done this. You are confirming for us to know that what they are saying against you is true. So are you trying to tell us that this baby is for Nigel or what? And or the emoji just one hand ni eto one was say now one sem ka ye wa kan ni kwase nka wo kasa enso no so wa kan wie enti wo pa che say akwada na wa wo no ya wone Prophet Nigel and a wo no na wa hand ni e di aka ho and just say no wa asimbusa and a wode to eja abusiafo wey ane adwenkyere no bi eba ye efa Treacy Boakye ni video circulate e wo social media won so wo fie sen na wodwen efa ensem yi ho wadwenkyere bia no fa to dwa e wo tuma GH comment section say ye de Treacy ye ne kwan so no Nana Regan ka wo ka ye no odi force wo kasa ensem no na like won so no sen na wo hu enioma no esi efa ye reply ya Treacy de by no ode confirm me say ampa say Prophet Nigel wadwam ana say akwada no mpo no ebetimi aye ne dia say wadwen e kire wo no fabra e wo tuma GH na share video no efoma abusuafo ne enafofo adofo no nso so eka ho like ye videos nso efoma ye following wa IG page atuma GH_ na emrepen ye de magin chin na ebetu edwa medin ene ekua sikapa dasene ye besane hia.